Harland Sanders je uzdahnuo, još jedna vrata restorana zatvarala su se pred njegovim nadanim licem. Nežno je vratio svoj kontejner sa uzorkom, ispunjen svojim čuvenim vegetarijanskim pasuljem, nazad u svoju pohabanu torbu. Ovo je bilo 100. odbijanje, poznati gorki ukus koji je pratio aromu njegovog pažljivo pripremljenog recepta. Njegov stari auto, verni pratilac, brundao je po prašnjavim putevima, noseći ne samo Harlanda već i san na svojim izbledelim sedištima. Godinama je usavršavao svoj specijalni pasulj, uveren da će njegov izdašan ukus oduševiti sve. Ali ubeđivanje skeptičnih vlasnika restorana pokazalo se kao neravno, beskrajno putovanje. Harland, dobroćudni čovek sa odlučnim sjajem u očima, često je započinjao svoju prezentaciju toplim osmehom. Probaj ovo, prijatelju, rekao bi, pružajući sveže kuvani pasulj. Napravljeno je sa ljubavlju i tajnom mešavinom bilja. Većina vlasnika ga je gledala sa sumnjom, previše zauzeti ili previše ukorenjeni u svojim navikama. Izgleda zanimljivo, ali naš meni je pun, otpusti ga jedan grubi čovek, odmahnuvši rukom. Ljudi žele meso, ne pasulj, izjavi drugi, jedva ga okusivši. Svako, ne, je bilo mali teret na njegovom srcu, ali Harland je odbio da dozvoli da mu to slomi duh. Setio se svoje drage žene, Klaudije, koja mu je govorila, Harlande, tvoj recept je dar. Ne dozvoli da te nekoliko zatvorenih vrata zaustavi. Njene reči su bile kao gorivo za njegovu umornu dušu, gurajući ga kroz iscrpljenost. Njegova ušteđevina se smanjivala, putokazi su se mutili u neprekidan tok nepoznatih gradova. Ponekad je spavao u svom automobilu, ponekad u jeftinim motelima, uvek sa svojim dragocenim receptom u blizini. Bio je stariji čovek, ali njegova strast je gorela jače nego ikad, osvetljavajući mu put napred. Jedne večeri, nakon još jednog dana beskrajnih odbijanja, Harland je skrenuo u mali, tihi grad. Restoran tamo, nazvan Putni odmor, izgledao je isto tako umorno kao i on, sa trepćućim neonskim natpisom. Ovo je bio njegov 1000. pokušaj, ili možda 1001. Ušao je, zvono iznad vrata je tiho zazvečalo, otkrivajući usamljenu, umornu konobaricu kako briše šank. Izvinite, gospođo, počeo je Harland, glas mu je bio promukao od duge vožnje. Da li je vlasnik tu? Imam nešto posebno da im pokažem. Vlasnica, žena po imenu Klara, izašla je iz kuhinje, brišući ruke o kecelju. Pogledala je Harlanda, njen izraz umoran, ali radoznao. Šta mogu da učinim za vas, gospodine? Upitala je, glas joj je bio iznenađujuće nežan. Harland je objasnio svoj pasulj, njegov glas je povratio svoju uobičajenu strast i uverenje. Skuvao je svežu seriju tamo na njenom malom roštilju, primamljivi miris je ispunio restoran. Klara je gledala, blagi osmeh joj je igrao na usnama, njen interes je bio jasno probuđen. Uzela je zalogaj, oči su joj se blago proširile od iznenađenja i oduševljenja. Ovo je, stvarno nešto, gospodine, promrmljala je, uzevši još jedan zalogaj sa entuzijazmom. Drugačije je, ali ukusno. Nikad nisam probala nešto slično. Harlandovo srce je zaigralo od radosti i olakšanja. Njegov prvi ugovor, mali dogovor rukovanjem, činio se većim od bilo kakvog velikog posla. Mušterije, putni odmor, su volele pasulj i ubrzo se glas o novom ukusnom jelu proširio. Harland, sada stariji i mudriji, nije tu zaustavio svoje putovanje. Nastavio je da vozi, nastavio da deli svoj specijalni recept sa više restorana. Put je i dalje imao svoje neravnine nestašice sastojaka, novi konkurenti, povremene loše kritike koje su testirale njegovu odlučnost. Ali sada, Harland je znao kako da se nosi sa njima sa iskustvom i mudrošću. Naučio je da je svaka neravnina samo deo putovanja, a ne razlog za zaustavljanje njegovog napretka. Prilagodio se, poboljšao svoje metode i istrajao kroz svaki izazov. Na kraju, njegov recept za vegetarijanski pasulj postao je omiljeni širom zemlje, svedočanstvo njegovog nesalomljivog duha i vizije. Izgradio je nasleđe ne samo na ukusnom receptu, već i na nepokolebljivoj veri u svoj san. Njegova priča je odjeknula mudrošću otvorenog puta, moćna lekcija za sve nas. Život je zaista put sa preprekama, slično Harlandovom dugom i izazovnom putovanju. Ovi izazovi nisu namenjeni da nas skrenu sa puta, već da nas nauče otpornosti i odlučnosti u našim težnjama. Kao i vožnja po neravnom putu, moramo voziti stabilno, održavati fokus i nastaviti napred sa svrha. Ako vas je neverovatno putovanje Harlanda Sandersa inspirisalo da nastavite, pretplatite se na Serbian Repo za još legendarnih priča. Lajkujte ako ćete danas primeniti ovu lekciju i komentarišite koju poznatu priču treba da podelimo sledeću.